Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama channel Siti Penerokan di hari Kamis 3 November 2022. Pagi ini sekitar jam 9 kita hunting di depan pasar ternak bersama channel Uda Alam 10 ya Bang ya. Jangan lupa like dan subscribe channelnya Bang Uda Alam. Oke, untuk semua yang menonton video ini semoga dalam keadaan sehat. Adapun yang sakit, semoga penyakitnya segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesembuhan. Amin. Oke teman-teman, tetap pantengin terus channel Siti Penerokan. Pagi ini kita akan memantau bus dari arah perantauan menuju arah Minang. Jam 9:06, 1 menit Gumarang. Belakang Gumarang. Satu unit NPM. Jam 9:09 menit. Sultan kelas NPM V75. Sembilan 12, 1 unit NPM. VA47. Belakang lagi
menyusul 1 unit NPM Sultan Class. Bintang polos V65. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you can get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. 45 1 unit Transport Express. Woi, mantap. Jos. Broken minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silent. Jam 10.34. Ada 2 unit NPM. V73. Satu unit lagi, boleh Depok V32. Kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like a loser, but I'm hiding my loser. And when they finally Pulau 41. Satu unit NPM Sultan Class V69.
lagi Sultan Kelas. Win V82. Satu unit bus MPM WD ex Kota Budaya Manchester City. Bang Bakri, wush, sudah hilang julukan di depan, hanya tinggal julukan di kaca belakang. Bang Bakri di balik mudi Swos menuju Ranah Minang. Puluh 56 ada 2 unit. Duta Baris. Selanjutnya Mata Najwa. Woi, ngeblong. Jos. Nah, satu ini tak jadi, teman-teman. Wih, pemuja rahasia. Kami satu unit lagi nih, teman-teman. Bintang sinetron. Mantap. 2 unit NPM dan 1 unit MPM menuju Ranah Minang. Terus teman-teman, sepertinya pemburuan bus pagi ini cukup sampai di sini. Mohon maaf apabila ada salah kata dan penulisan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.